Mbashimiye kuba mwemeye kudukurikira mbaye ikaze muri amakuru agezweho muri aka kanya. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yajyanye Ubwongereza mu rukiko mpuzamahanga rw'ubuhuza rwo mu Buholandi ibushinja kutubahiriza nkana amasezerano ibihugu byombi byagiranye, abi Londres bagahitamo kuyahagarika batabanje no kumenyesha u Rwanda. U Rwanda rwajyanye mu nkiko Ubwongereza kwa 24 Ugushyingo muri uyu mwaka hashingiye ku ngingo ya 22 y'amasezerano rwagiranye n'iki gihugu cyo mu Burayi hagamijwe kohereza abimukira badafite ibyangombwa i Kigali n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu hashingiwe ku masezerano yashyizweho umukono. Icyo gihe u Rwanda rwatangaje ko aya masezerano yatangijwe ku busabe bw'Ubwongereza mu mushinga mushya wo gukumira abimukira binjiraga muri iki gihugu bitemewe n'amategeko babayeho mu buryo bugoye, bwari n'uburyo bwo gukemura ibibazo by'ubusumbane bw'ibihugu ku mahirwe y'ubukungu cyangwa y'imikorere, ari nabyo binatera abimukira kujya gushaka amaramuko ibwota amasimbi. Itangazo ryashyizwe hanze n'ibiro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda rirakomeza rigira riti ubufatanye bw'u Rwanda n'Ubwongereza bugaragaza ubushake bw'u Rwanda mu kurengera abababaye ndetse bwubakiye ku budasa bwarwo bwo kwakira neza no gucumbikira impunzi n'abimukira baturutse hirya no hino ku isi. Muri Mata mwaka wa 2022 nibwo Ubwongereza n'u Rwanda byari byaratangiye ubufatanye hagamijwe kohereza abimukira badafite ibyangombwa i Kigali n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu hashingiwe ku masezerano yashyizweho umukono. Icyo gihe amasezerano yatangiye gukurikizwa kuwa 25 Mata mwaka wa 2024 Sir Keir Starmer agitorerwa kuba Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza muri Nyakanga muri 2024 yahise ahagarika aya masezerano asobanura ko adashobora gufasha igihugu cyabo gukumira abimukira batagira ibyangombwa bakinjiramo bakoresheje ubwato buto. Leta y'u Rwanda yamaganye icyemezo cya Starmer kubera ko yagifashe hatabanje kubaho bwumvikane, ishimangira ko ibyakozwe na guverinoma y'Ubwongereza binyuranyije n'amategeko. U Rwanda mu itangazo rirakomeza rugira ruti yabikoze uko atamenyesheje u Rwanda mbere ibinyuranyije n'uburyo bw'ubwumvikane bwakunze kuranga aya masezerano. Nyuma yo kubikora uko u Rwanda rwamenyeshejwe ko nta bimukira bazohererwa binyuze muri aya masezerano ndetse ko guverinoma y'Ubwongereza izashaka uko irangiza amasezerano mu buryo bunyuze mu mucyo. Mu kuboza mu mwaka wa 2024 Ubwongereza bwasabye u Rwanda ko rutagomba gutegereza miliyoni 50 z'amapawundi yagombaga kwishyurwa muri Mata mwaka wa 2025 no muri Mata 2026, uvuga ko impamvu ari uko buteganya guhagarika aya masezerano. U Rwanda rwagaragaje ko rwiteguye kwakira izo mpunzi amasezerano agahagarikwa mu gihe ingingo zijyanye n'ayo mafaranga zaganirwagaho ndetse impande zombi zikemeranya. Icyakora ibyo biganiro ntabwo byabaye, ari nayo mpamvu aya mafaranga agomba kwishyurwa nk'uko amasezerano abiteganya. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko nubwo bimeze uko Ubwongereza bwakomeje kwinangira ndetse nta bushake bufite bwo kubahiriza ibi biri mu masezerano ngo aya mafaranga yishyurwe. Duhe comment kuri inkuru itunakora subscribe kuri wowe utarakora subscribe hano.